Chapong Medical Subcenter amu pawang bedet. Non malom dong mukaga hawar langke thea jok kithi ke janga hut mi an ki pija dimak long anta ave. Council atum Governor of Han Kodoron Karkana kes pide nangji pusi APHL se atum Council of Han kachuningri. Kardong nonang litum kelang ek bom lake carving long live prime tama mirata. Se kelang adi mawar sai ka ve henlo muni ratum kisung nailo. Bonta Chapong Medical Subcenter kikim hampen Dr. Nurse atum asai ka cheklem damang vi pina jok raratum se ka chelang anat kisung ka chetong nang. Phuluni constituency ka parlo Chapong Khorsing Kro arong along Kikimpon Medical Subcenter thangamo pawang wedara sonsi cheplang datlo athe hadak subcenter le do poi phit satame hadak arpu ketang Dr. Nurse atum chekloi jonpen e phong ni lapen a hutpen ke kedam dedara jok raratum se ka chelang janat penangana kisum dokoklo non corona vura hut lapen prek jama kiso pen tong sekot chelangji pusetame raratum abarsai ki long ledara bangki ningduk meme dul avik ke tak mane ladake men kecilang naing pulute avik mane doktor ta velo nurse ta velo la tum la biji ki piar ni hai bang po lan chot lo la pen lokel misita bang ve res ni tum ke englong tong se mati emergency pulute doktor ve nalo ni tum ke during tipi ta doktor duine avene lata lasi nili tumke aki hilo ani chiponon e mati aki dugong se mati rong se mati lasi la dak aku cebang thubek nang pu pialo thot emisi ta menang chilang nang pu Bangso subcenter hem ki kimpen hadagara ratum kesokion ehud hemathi kubalonga matsi se ka chilang abarsai long pusi ningche therin tilo bonta Dr. Nurse atum methanga sai arpu kacheklem dam pamika kedara jok raratum ningche thenaglo La soa joine ahut pen kiso ketana hutge aka helo kache ponbo mahutsi afran ke dam nang kok la pusana kisumta chetong nang lo la sike AAC ke chari ke theki dingatum jasemet okpran ke langa sai kamatum bangso sub center along puthot Dr. Nurse atuma phan pachido pon bera kiso ki e kisung ahut pajok pon thapusi kachuning ri padopon Phuloni pendir chuna rongpi la pen habar ke hat pen harsing rongpi karbiang nokmai Dogmoka Police Station ke parlo jasemet mansing rong pilapen te bokterai rong anta normalom langkang lompar piga jok kithi ke janga phan thirie long an ke pona kisungan chotkalisi me an ki pejia dimak long anta katora kachetong nang Mahamaya constituency ke parlo pon jasemet mansing rong pia rong lapen te bokterai rong berong thaga habar non malom arvi ke jangchimit me pina joksi penangana habara jo langkang lompen hidia sokana hok thedungan pinlo Raratung langkit hepena jok kido thai kabe kisunga porahut mansing rong pia rong amekar biren teron pen manai timung pia supo kibi kalitang borkuru teron artaning kan trok kedam tang jakhong ni phai krep horni kangsam a hemanung barso ke dodam jipura kedam ahut men donga kungalong kidong projok langkit he ponderlo Carving long life kelang aratum don ini tum non mat ke dak masih pia rong Ladak bangke la herong la bangso police station angkang lo Dogmoka police station angkang ladak bangke tu bidik pen arwi ke jang pi ka joine penangan langkang lum hemarit pen cenglok asok kang lum pen cenglok la bangso adungare kadu ni langkang lum joine si patumi ani kasam isi ning duk pika alam ki punang dakteron hem lasi son pelone la bangso so lang si tip tang piglo pot adungara langan ta hemanta langang luma joini si labang susu langjang chok pe si apran dam nang julo tapi non meli pigela ke kisung ke powek apai lo si kuson pe nanar junang kong lo jo kuson lo Atumi adi salo lang bang ni pan po mani tungki pa ma
na to cái bên đi lang chẳng bên này chọc lo phi to cho phô đèn là nên lang lo xí lom lọ lo à chứ thế đèn lo bên ăn cái là son lên nu đã kẹn cái số bên cái là son lo bài ni cái là son lo ni lấy bài có sự cái lang no lo ni lấy biểu thế đó ta lấy lo sao là tu ni chỉ là phô Lapusona porahut ajir po abang ki thek dun long pen hang ser sersi kalitang bor kuru terona hema soratum thur pak pen lang ke thea jori dun si ki thitang arpo long lo reng unji lang mi nepu aning che pathe pen tong se ko dokmoka se ke langa hem an palidam lo bonta doktor ke langa porahut an ke achithi awi tang lo pusi pangdak pon lo oh lalo tumi dik pen harbi ke thepi ke joine inglong alang endi alang na ki hira joine si ladak rompi rong mate rompi ke the rong pen chenglo lang kang lum hidi alang pe hidi anta inglum pilap lo bari bitung hemar lo anta lang inglum lo la so jone si patumi ani gang sam labang so kalitang borkiri teron alang la so hala so think to the long si ader budi bangke ke long ki tang arpum bangke lang arlo si ke long pon lo asi ning dup pik lo la so dim la la ma dun so son pen la nang du thek dun long ke ma ani bang se thek long ni di bang di dam ju lang the ma chi lang rum da ma di dam ju lo man ke ha dak hidina long si punang kuri ma ni di tung be ke bang tak lo dak ken da lang kang lang am tong thek dun long ma kang lang ka di ka po ari ha la bong a ik bang ari bang thek long fi tho ma la ani ban chang da lo ma ka ani je pharai dun lo long dun ke long dun pa ta ho sa pin masing hospital te pon lo thong long pon lo ma awi lo la ke lang nang pang sipi tha sa lang nang pang sipi tha lo pang sip tau nei lo che the vi tang de le la sa tong ke the la ko te ha ke the lo pon no ya lo sa ta ba lo chi ni de tang de lo ma ti la so pon lo ajara sai pen sitami mi an pi vek nang jia pot si lo thea rong pen phan se mar pon si ki thitang ar pum lang kang lumon e ilong ate plong along si mi an pinang kok lo dena rong pen bikrom teron karbiang long la dokmoka police station ke parlo lapen dokmoka range angkang siltharampura habar rongmirdan 60 terang rong pinianar lo tertera pora hutsi ingnama ingnar rongar lo ludam si rat pen ingnarang bong puthot meng pen phijugason chepatu chiri pathunang lilo eboy dead day boyni dead day achik lojon bang amatsi siltharampura habar araratum ke ingnama ingnar pen chepatu chiri pathunang verlo kedam tanga pora hoda bangke ajo porsi pathu bom bonta pinia bangke adaba porsi ingnar pen rongmirdan 60 terang rong ararang bong chepatu chiri pathu pon aho mahamaya constituency ke parlo siltharampur rongmirdan 60 terang rong arni wang ajo wang sita halada araratum nonpu anta kido ke thak kasek sak lapen ajo megjang thek wang be pensi do thak nang bomla athe ingnama ingnar command tu oso portong ke wang jiloni madu phanta ke than megabe bangso jok hala bangso hawarara ratum ke kai ke amata aning bibi the the pensi do thak bomla pinpur me kedam tang bosik ni phaing kora sil cap arni rongar lo ingnama ingnar nang kilu rahut ronga mekar inut kalitang ucaran rong pia phan aprang armute kang det bangso arni pen non an rongar ratung ajo bang amat rongar lo ingnar nang ke palugle de ja phan ke ton ke lang sai deng lo lapu an ke ton ke lang angwong ta puthot pinile thota pedabada por 5 phomalom ingnama ingnar rongar lo nang lutsi kachu echosom ason pana hokte kang lo bonta rongara ratung thekdun longsi hangjo hanghai pen lungpon lo dena rong pen bikrom teron karbiang long lai bharat kachari alo 6 schedule aron angdeng pi hini pen angdeng so troxi along ke toktang arona teng emetha council long election ka padola pen electoral roll kimi kaselam ka pachun serak nang ja phanpura pini aphl se asong atum KACCM tuliram rong hanga phan puthot pinpura lo kipidam thu
Kedam tang ningkan suri hini rakre trok aningkan chitia cheklo ni phai inquiry ni pen Karbiang long autonomous council along keche ke bia so to maphan electoral roll pen amening thansi akimi electoral roll cheselam nang jipu song inquiry pli pen 6 schedule implementation committee song atum nang che songlo bonta pinirni anta kichun cherega jok kapachun serakja phanpura all party hills leaders conference song atum pen piniputhot pinpura loki pidam thuahut kaching vai along nang kapachini dona tengke electoral roll men kang thanjia phan ke claim along governor croy credet pusi KAC CM tuliram ronghang ningje pusi epesial se amai phu jai kathar ningje pon paragraph 2 sub paragraph 7 pen election ka pedola pen voter list ka selam alo selam nai puchu 2016 na ningkan pen September inquiry ni pen memorandum ki pi la pen la pige ni tum high court ta case claim lo ni tum SSIC pen la pen ke 24 plus organization pen la pen non ke APHLC nilitum la cedan bom lo la pen high court ta nang rap dun lo alam ki law ting pen ya law selam nahi pulo sita arnisi June na chiklo cricket homer ni CM nilitum phan nang than lo a hemalong CM a hemalong si meeting itu aldo suhut nang than lo je governor corrected ya pujo governor corrected ya ante nilitum ni pucho bangke jong si governor corrected governor da contempt of court lo lage governor atung non anta kapang krebia jok governor lapen council of minister atuma phan council atum code aron karkan mate code phan kelang tora case biderang jipusi APHLC atum pen council kachare atuma phan chuning ripon tum ka chuningri council do manke alam litum contempt case pinangi governor lapen council of ministers phan alam litum pinangi lalo lapen haladak lolong ke tum do six schedule lo paragraph 2 lapen sub paragraph 7 pen law silam letik ke la non ke do bom allo hala paragraph 6 alom detail ke top do council ko son si law ka silam nei ma ko son si command ma si vote ki pilong nei pu alam adak do la si 6 schedule bullet paragraph 1 pen paragraph 20 ateng pen lo tela ke tribal to man si right keep lo kup ek lo lake si constitution de kup ek lo lake la pot non la law selam le tik ke hala ki kup ek a law si lien bom nang po la si anu ke thanangi puta la ta hala 1951 a rules nong ta putu la so rules abang akimi selam le tik ke la si dupo po hojo la si 1951 a rules men sita endra la tribal ka leader atom phan amen un an thanangi ke thanangi tom phan an thanang po la pen election ke la ke council ame thang si aprang ateng pe du thunai 2012 aningkan 6 schedule arona tengpen inglong asoka leader atuma phan electoral roll amen kan than edja phan council atumta kachiklem de jaja kong dolo apotsi governor long an kedam jiala mamatsi avilu mate damnang nilo puta CM tuliram rong hanga phan APHLC aswang atupen kachuningri padupon Rosanan se report Karbiang long live Corona arona tengpen kroiponsi Karbi Students and Youth Council Dogmoka Habar Council atum ingdeng nerkep amahang kethegarni katalon pon Pini jangmi po ni phai crate rock arni dong muka galong kido forest IB along Karbi Students and Youth Council Dogmoka Habar Council atum patirpi ponsi ingdeng nerkep amahang kethegarni katalon pona mayalong KSYC Dogmoka Habar Council amai phu longsodar ingleng pensi mai chari ponlo Bangso mayalong alohia manpen KSYC tiripia maya maipu Prakash Terang Kongchunbang Bipul tiso tumta chetongdun Lasonsi Hauraghat Regional Council maipu Burasing Rongpi Dogmoka Habar Council Kongchunbang Rukasen Phangcho tumpen danglo penangan KSYC klembang phubang phia tumta chetongdun Mayalong loke charle anathu ansuse akangto yangdeng kengkam kache jor thekja phuthak kache thanchimun padoponsi aduya hoi kachara kom thip thekja phuthak lapen khei kapajok wanjia long karjab dum thip nangja phuthak ta Mayalong kache thanchimun padopon la songsi pini la so katalona long ni dum kenang sot alam je than pon ni dum la kopima border issue no long
hai pathak alo pathak min tum pen an che thang ponong lo la pen thu education pathak logacharli ari so jang atum ke bang jilang ani copy ke claim ke dam ili tum song pen copy claim ke dam siki mejima madili tum khe tum han copy sa si ke pajok wanjima hai pathak ni tu pen an che than pon si pini ni tum dak cake se tami masabe tami cake in than pon sini li tum pini bang so Isan kias waisi tom kai rang selben katalon pon long mangke ningarong piglo iltum pacha dengron pen non it foundation an katalon long bangke ning charong piglo la se pini bang so mai long pen presiden national president la pen secretary nang chitong tan ningarong piglo asintum pini bang so mai long koson si ke bang jilang ani kengkam kimi kachijor ponje phani tum asikrung achingwai dolo ase nitum ga kibang jilang ani non la it foundation tamtet pen pinapen makin itu kaprek ani nitum kaprek akeng kang machi job manje phani tum chisi kamikalo chipang tang kamikalo asi kato we la it foundation di anang nangle ro an kato we thexere se takere tum am phanta bidi suri nang pidun pot kato we phanta nangli tum media through pen tum akiru pipiklo kibang jilang ani tal lalang le tum chiradun bom pu pusi nin tum ning thepiklo dong mukak pen sem singing ti karbiang nong live pini prime time berta ke la ponsi kantonik lo